ja sam Dušan i ne pijem kafu, a vi gledate prvu KBS video recenziju ikada. Danas ćemo pričati o mini strip serijalu Svestan u izdanju Darkwooda. Scenarista je Jeff Lemire, domaći publici poznat po Okrugu Essex u izdanju komika i Gideon Falls u izdanju 300 čuda. Nama globalistima je možda najpoznatiji po fenomenalnom serijalu Sweet Tooth i bukvalno se nikada neću smiriti dok ga neko kod nas ne izda. Ilustracije su poverene Gabrielu Hernandezu Valti, kod nas poznatom po viziji u izdanju Čarobne knjige. Osim toga, on i jeste generalno zadužen za dosta Marvelove moderne superherojštine. Svestan je originalno objavljen 2019. godine pod krovom TKO Studios, relativno mlade američke izdavačke kuće. Izdanje objavio u godišnjim talasima, tako da je prvi talas između ostalog obuhvatao i Saru, koju je Darkwood takođe izdao i koju ću se možda dotaći u nekoj od budućih recenzija. Dok je Lemirov Svestan deo drugog talasa. Što se tiče samog Darkwooda, i Sara i Svestan su deo nove edicije Sasquatch, fokusirane na moderni američki strip i svi stripovi pod ovom edicijom bit će u američkom mekokoričanom trade formatu. Hajde da vidimo kako to izgleda. Ukoliko vam je ovaj format već poznat, slobodno pređite u sledeću sekciju videa. Ovo je taj neki standardni, tvrdokoričeni veći format koji uglavnom viđamo kod naših izdavača. U poređenju s ovim formatom, edicija Sasquatch se nalazi ovde, a ako dodamo na to recimo staro Darkwoodovo izdanje Lokota i ključa, koji je otprilike ekvivalent američkog kiosk formata, vidjet ćete da je Sasquatch dosta veći, što ga pritom nimalo ne čini težim za čitanje. Šta više, odavno nisam imao prijatnije iskustvo prilikom čitanja i ovaj format i povez mi savršeno odgovaraju. Ovom prilikom bih takođe želeo da podsjetim svakoga ko prati stripska dešavanja da će Darkwood pod edicijom Sasquatch uskoro objaviti spin-off Lokota i ključa pod nazivom Zlatno doba, što će nama OCD-evcima praviti problem iz očiglednih razloga, ali mu se svakako raduje. Ako na ovu gomilu dodamo i neki Bonelli kiosk ili ne daj Bože mangu, imat ćete punu sliku o razlikama u formatima. A sada malo o samom stripu. Svestan je naučno-fantastični triler o deci koja su se našla potpuno sama na svemirskom brodu USS Montgomery nakon što su ostala bez roditelja. Ili su ostala skoro potpuno sama. Naime, AI svemirskog broda pod nazivom Val, skraćeno od Valerija, preuzima ulogu roditelja i pomaže deci da kompletiraju misiju koju njihovi roditelji nisu uspeli. Ovde će do izražaja doći dvoje najstarije dece, Isaac i Lily, koji će postati i ostati glavni junaci pod budnim roditeljskim okom Valerije. Sama misija budi težak deja-vu čak i kod onih koji nisu ljubitelji naučne fantastike. Planeti Zemlji polako kucao poslednji čas, čovečanstvo formira koloniju na drugoj planeti i spašava kogod može, sa mladima kao prioritetnom grupom, jer na njima sve to ostaje. Kada se sagleda kao celina, Svestan i jeste neka vrsta sažetog ljubavnog pisma, čitavi to ideje umiruće planete, ali i Odiseji Artura Clarka, jer Val je očigledno inspirisana Halom, ali i ljubavno pismo Osmom putniku, inače najbolji i najgori prevod jednog filma ikada, ali o tome zašto je inspirisan Osmim putnikom nećemo jer kafa bez spoilera. Kompletne ilustracije i palete boja prepuštene su Valti, neki bi rekli na svu sreću, budući da se Lemire nije pokazao kao neki ilustrator do sada. Mislim, pogledajte ovo, ili ovo, ili ovo. Valtin stil, iako podsjeća malo na Lemirov, dosta je prefinjeniji i generalno konzistentniji. Palete boje su nekonvencionalne za sci-fi postavku, ali su tu s razlogom. Pastelne varijacije na žutu, zelenu, brown, sa samo malo te konvencionalne sci-fi sive, postavljena su sumornu, gotovo prašnjavu, rđavu atmosferu svemirskog broda Montgomery. Jer, budimo realni, putešestvije svemirom su poprilično dosadne. I put kroz svemir, makar one koji znamo, ne bi bio baš broj 1 na TripAdvisoru. Srećom, kao direktan kontrast sumornoj vizualnoj monotoniji i izolovanosti svemirskog broda i njegove posade, Lemire piše jako dinamičan, napet, a neretko i krvav scenarij.
Nema jednog trenutka praznog hoda, što je svakako za pohvalu za mini serijal od oko 150 strana. Toliko je zapravo dinamičan da mi je umalo promaklo nekoliko nelogičnosti kojima je Lemire pokrenuo jedan deo zapleta, a potom i završio zaplet. Potencijal priče i sveta koji je osmislio je ogroman, ali je zbog same te činjenice i ograničenog prostora osjećaj nedorečenosti prilično snažan, iako je autor možda tako i zamislio, zbog potencijalnih nastavaka. Ono što mi se naročito svidelo u ovom delu je neminovna polarizacija kao leitmotiv čovečanstva, gde kao i uvek niko ne deluje u pravu, ali ni u krivu. To se naročito primećuje kasnije, gde saznajemo dodatne detalje i upoznajemo se sa različitim stranama medalje. Sve u svemu nikome ne možeš verovati, a naročito ne samom sebi. Svakako postavlja se i pitanje veštačke inteligencije i njene autonomije, što je sve aktuelnija tema, ali takođe i još jedan kliše naučne fantastike. Val koja u odsustvu odrasle ljudske posade donosi potpuno samostalne odluke bez instrukcija, odlučuje da zaštiti decu po svaku cenu i praktično im igra ulogu majke. Deca, s druge strane, iako su ostala bez roditelja, nakon tog inicijalnog šoka se potpuno prepuštaju nezi veštačke inteligencije i nastavljaju sa svojim životima. Ako je AI hipotetički sposoban da zameni roditeljsku figuru u potpunosti i da mladunče dovede do stadijuma odrasle jedinke, ono čuveno "ja sam te rodila, ja ću te i ubiti" će se sve ređe čuti među domaćinstvima. Za sam kraj, uprkos brojnim klišejima i maltene bez jedne originalne ideje, Lemire je to sve tako lepo upakovao u jedan predinamični aluminijumski kontejner, obojen neobičnim bojama, ali i samim likovima, da ne mogu da ovom serijalu ne dam 4 šoljice. Ako vam se video svideo, bukvalno možete da uradite šta god hoćete, jer sami odlučujete o svojim postupcima. Ali bi mi jako značilo da na ovoj debitanskoj recenziji čujem utiske vas gledalaca. Hvala vam puno na pažnji. Ćao!